Duming mabali namin. Kita man lahangan na masangok ti agukag karag ito'y files sa magasin. Ano mo ti duldulin ko nito'y adyak amo no adan to pa'y panawan kong agbasa. Sa bagay, saan da aman ano? No masikaso ti pan nakaidulin na ito'y asa na mabasbasa, napinta sa basaan to inton agkapsot da tao. Dahil tayo awan ton ti sabaling aramiden. O di agindayon, mangan, ayan yan. Tila mapampanunod ko. Dam. Anyat madamag. Malagip mo jay kino na medical man. Maipapan iji apong yo iti tumang. Oy. Ni apong uban. Ibakasyon ka no jay kasinsin ko dito. Wen. Matuloy mo't lang. Uwan nga taa. Awan mat awag di kasinsin ka. Isaganak nga ro jay bakante a kwarto. Tay ijay to nga agkwarto. Ewan na. Malagip po na dyan nga apong ko, hindi ubingak. Anyat malagip mo, may papankin ni apong mo. Lakilak idin nga uban nakpala paturugan. Anya? Paturugan na ka? Uy, nakaan-anos kanyak ni apong uban. Agsakayak, iti tenged na. Sakwangan na ka? Uy, mabanlugak mo't nga minamag na. Kasta kayam? Nakaan-anos talaga ni apong uban. Kat sapay ko mata, limpyo pa'y mati utot na. Sabagay, medyo agkabawin, kunan ni kasinsindado. Barang saan na nakaraw? Uwan Narigat samot ti agaywan iti agkabaw. Pasensya ka na. Ikamang damot karatan di apong ko iti tumag. At dapay mo tambiyag ti may sa karagiti anak na. Apay nga ta, siyak pailat, nalagip na mo. Wen, kunam latan. Makaamunto ditan. Anya apay nga ron nga. Ngam na sigurado may ramraman ka na makipagaywan kan apong uban no kaskasanaw. Anya pa'y kumangay. Makipagaywan kan taon. Saan mo mo't nga apaw? Saan mo apanunutan dagita? Basta yagda dito ni apong uban. Sigurado ka. Ang mga masikuran kan taon. Ay, saan mo apanunutan ti kastadom? Kaya't kumat makita mananday jay nga apong mo iti tumang. Andamanan na panandarosa ka na. Imbaglakid din, tanaanos ba't ni Rosa? Awan to nga ta, timadi panunutan na. No, adanton dito ni apong uban. Malagip ko na ito saan ko nga isuso o tabadok. Mabalin na may pabadon to kani apong uban. Mausarapay na kajay. Agbakasyon nga tangagpaiso dito eh. Ay, so kainak tuman na kajay apadok. Indulin ni Rosa kayo. Itid kunton abado ni apong uban. Sayang mo. Nalagdapay na kita. Tiyak lang amin kayatan nga isuot. Sa nagadumot ng tibado. Ay. Ibagtawan ni Rosa. Mabalin ko man ti Romida. Awan mat ka di ti problema kan Rosa, iti kanay na panaturog ka. Isa nga awan na tamat ti pariko, titikas ti custom break. Gamnay, saan ko man narumbang na ito? Siya akong ti barangay chairman. Naalas na ito, iti kinaman naturog ka.
Mga no pangarapenda sa dutak. Lumamon damat maturog lat amok nga aramiday. Lumabanog ako ng sursurat iti istorya. Ay, pasensya ka talagan, Rosa. Agbiyahin da kasinsin ko kung apong angkwan abinirngasan da iti uban. Kasta? Uy, inyawag ni kasinsin ko itay lang. On the way da kanon. Nasayat Madan na amat ti apong mo iti tumang. Manutawan nan? Tanda ni sangagasot na. Nekat, napautibiyag na. Talaga napaot. Ket amok. Madano naman ti edad sangagasot. Adun taon parang akakabagyan na amayat amangampon kan kwa na. Anya? Sigurado rita, huray po utem to'y kunak. Sa bagay. Nuwan, maawata kon dya kinunam. Numadanon na ti sangagasot nga edad. Adda kwarta amaala tayo iti gobyerno. Wan, dya sangagasot aribo a pisos. Dahil dya iti amok ng almanen to nagiti kakabagyan niya apong uban. Kabagyan may? Kan sika itan ti bali mga iwan. O di? Adan to share mo no bilang? Bueno, saan ko apang panunutan na ita? Ewan aya. Mapagsasaritaan to, ti may papankara kita. Intun madanon dan, ti maudi nga oras dan, iti lubong. Ay, sapay kumaa. Tawan to ti agririri no madanon dayta. Nanang? Oh, ada ka Rosa? Wan nanang. Masikuranak iji balay. Awan ni Dumeng tanapanan iji barangay hall. Awan kadwam, kunam ngem. Dimut adda tay apong ni Dumeng iti tumang. At dan, ngam nakaturog. Sa may sa makapasikurakit kitaan tilanganan. Ne. Apa yung masikuran ka? Sumana o. Ngam awan agsusurot ngay bagbagana. Akabaw nga tana. Talaga nga agkabawen, tatang. Aniyan. Anya nga rod ngay anak ko, kasta ti agkabaw. Anus ti kasapulan iti dayta. Wan, pasaray malipatak nga agkabawen. So masurunak no kwa. Saan nga mi naman anawa? Amo ni Dumeng ti kasta arigat ti kaadda ti kabalayo nga umubobeng. Wan, gusto ta kunayo tatang. Umububingan ni apong uban. Ay, niya pa'y dayta anagan. Uban? Gapo ka dita lakayan ken ubanan? Kasta? Awan uban nan, tatang. Kasta? Ay, imbagman, tasan anaguban? Saan anaguban tawan mo't agtubo abuok nan. Kalbo akas kada ngayon, tatang. Naimbag tamadanon ko di tarubayan da Rosa, ti apong ni Dumeng. Nya aramidin na. Nadagam na nga stick. Kiwarin na tinabuntong na tapo. Adan sama tidudrawing na iti katapukan. Sukit-sukitan na mo itong tibinuntong na tapo. Asikak man.
Naimbag nga oras mo, amang kwan, ay uban gayam. Tigat na gaduan na ganyo. Nagloko ka na tao. Ah, Agdayaw ka mataan sa veterano. Ay, ni, tuling sakit di daytoy alakay. sino kaya? Siya ti katugangan ni Domeng nga pukam. Naimbag man, tanay sarong kayo dito'y nagbugsutan. Uwan, parang dito yan, si pagbugsutak. Na. Ada sakit yu ay ama, uban, este ama ang kwan. Ay, medyo, umanak. Anya nga ang kwan. Nagulat. Awan sakit ka. Kanaya. Saan kayo sigurado na da sakit yaw? Ewan sa. Nay, pasig sakit di asa na sigurado ti panunot ito alakay. Ay, anyat nagan mo itayan. Ghosting! Siya ti kapitan minut chairman diti barangay miya nagbugsutan. Ay, kastaya. Ay, mayat. Ay, katugangan na ka ni Dumeng ko na. Awe, nasawa ni Dumeng ti kakaiso na nga anak may konsupeng ani Rosa. Ewan sa. Kastan sa game bagay din ni Dumeng. Kwa. Anyamot kay data insursurat yun dita. Awan. Damot ikur-kur ityo babang data igamyo aruting. Ang kwan loves emang. Mayat Mayat data insurat mo dita katapukan nama ang kwan. Uwan. Palaglagip ko man, day di inay ayat ko, day di imang. Ano kasta, eksyo day tagnagan ni timang ama? Medyo. Eks ko talaga, tadi kamat nagkatuluyan. Yay. Nasigsiglat met day di kamagis ko anang itangal. Anya? Iso nga agpatingga aklay ti kasto yun na. Laglagi plat na palabas ti manglibliwa kada tao. Lagip tinapalabas yung langan tinagan nga imang kasta. Ay amang ano kaya't mo nga istoryaan ka. Laman nga ro damang kwan Sige. Agmas nga at kamate kita sangwanak. Agin istorya taman. Ay may mayat numapantag tugaw iti bangko. Maday no nakamas nga ad takid didituyan. Ako namlan agtong-tong-tong kabayatan ti kwa at kwa ay salbag kini. Oo may kayo ama. Iti ayan ti alsong ti pagtugawan ta. Uray agtugaw kayo ni paidda nga alo tasyak tagtugaw iti ngarab ti alsong. Kapag isunanang, nagsinukat kami laang kinitatang. Anya nga iter aramid ni tatang mo, iti balayaw. Istoryaan na kano ni Apong angkwan. Kasta. Imbes kat kumadya laklakay nga may iso ti ag-istorya kinkwana, ta sigurado nga adong mutlat may istorya na. Isukit din. Makamudan ananang. Kano pa naging istorya ti pagsasaritaan. Adun sa ti istorya ni Apong angkwan. Sigurado na ita Istorya pa ikit di panawon ti gubat Girilyan sa kano idi ni Apong angkwan. Mabalen, iti ko nam atawan na ano binta, kabang bangwaran na iti gubat dayday.
Iso asigurado ang naggirilya amot iday. Awan ngamin kat, ti saan ang makilaban idi alalaki. Ta amin alalaki iday, mapilitan da, makiraman iti gubat. Makipaggubgubat damot iday, kapilitan da ita. Ta amin kat tarigagayan da idin ti panakalpas ti gubat. Iso nga, amin, kayat da ti tumulong. Agmerienda talata, bayat ti panagsarsarita ta, Rosa. Ay, uwad na nang. Talaga makimerienda kada kayo. Salit, dagiti singkit ken sakang awan asida, salit da. Apatak asoldado ide, ti pinatay dalatan. Naranggas na talaga. Paglakit din nagasatag pailaan useng. Gusting ama, gusting, san nga useng, asa-asawem. Oray, anya ditan Apay ako nayaw, nagasat kayaw. Tanay, manot taon ka. Agkabaw manin. Ay da kayo ati makamaw, numanot taon niyaw. Gayam, ay, sanga pulaw katwalukaw. Agari maggayaman. Yay. Ay, mamati ka. Iti anya. Ti inaram ko iday. Ay, gamsalit ni ayat ko nakmanan. Awan lat na markaak. Namarkaan? Apay nuang? Ay, nakapoy kayo nga rod. Ano awan namarkaan yaw? Adamet, saan ko akay kayat. Isukit din, tinapututak iti adaw. Yay, anya. Ayan, nagijay putot kaon. Ay, awandan. Katay ta reklamo kini Apo Diyos. Anya. Gapula ka din iti pensyon ko. Nakairan ranudan dagiti adun nga apok ti gapuna. Abinyagdak aging gaakastoy akala kay kaon. Anya. Dayjay, nagnumaranda ti pensyon ko. Iso aditadan, pinanawak idan. Ay pudno nga tati pagpagaday ito yalakay. Di ita nga tamamati kadagiti imbaga kanya. San man mamati ak? Sige agistorya kayo pa iti padasyo ken ayat. Ay saanayn. Maipapanit ti gubat ti istorya ay. Ay dumngag ka, sarhento. Sarhento ko nam kanya kama. Ketwen, apay, nalipatam ka din nasikan ni Sergeant Manansala. Anya, susapo aya, agkabaw manayin. Talaga asya kung ti full time agasikaso kini Apong Angkwan alias Uban. Napanmanan ni Duming iti barangay hon. Kanayon matlakit din nga iso ti bilinan ni tata nga agmalmalom itchay. Aguyok mo to ni Apong. Delikado nagsakit. Birukan naman ni Dumeng. Awan ni Dumeng, Apong. Sino ka nga
matitino nga. Ala, baliktad sa manan ti bagana. Mapanak man la iti ayan na. Awan ni Dumeng, apong. Ay, kastaya. Agam di mo pigsan ti agsaw. Ah? Kat umayan dagiti hapon. Ha? Hapon kunayo, apong? Aduda. Kaya sa tindog dagiti armas na. Aglamang ta. Kaya pa ya, salit nga. Iyak na ito yan. Mangisar-sarak. Awan mo ti bagbagayo hapon, apong. Ah, Natay da amin nun. Pinatayan, dagiti Amerikano. Ay. Tila ipagpag ako. ay. Wan mate. Awandan. Si kamay. Ado ayat ti amam may papan iti istorya. Isaan, apong. Da kayo ti adot amuna. Iso nga agistorya kayo man kitday. Ay, muna. Ay, hala, yesos apo. Ay, una na ito inuyag ko. Ay, dinggang araw ta istorya. Ay, salit nga uyag ko na yan. Ay, nagkaroon ta uyok yung apong. Nasaya at ng hospital da ni ama ang kwan. Wan, iso mapantamot kitaan Ay talaga ang mapanta. Mangisagana ka iti balon ta ama merinda. Balunan tamot Ay katun Talaga nga agitugot ta iti balon Amagano saan ang nakaitugot ni Rosa. Ay, apa. Sinalit niya uyag. Asos, ang mga masuloy na ti agis na nurse. Saan magtatapong? Asos, abong pa'y matiawag ti nurse kanya. Kwa, anya kan ti sakit na nurse. Kalkal, apong. Ay, uyak gayang. Tinasayaat. Urayan tayo ti resulta dagiti laboratory test na. Maamuan to ijay, no agpaot pa, tibiyag na. Kat, no agpaot, mabalin na mauray na ti sangagasot na tawan na. Wano saan? Ay, saan adreta sa gasot nga edad, di pampanunutak, nurse. Ay, sorry gayam Amin ngamin, amakon-confine dito hospital adandanin ag siglo ti tawanda sangagasot. Pilitan da, makalasat pa. Saan da kayat amatayan? Ti kabagyanda, no kasjayan ti tawon na. Anya. Wan, apong. Yuray da, ti ipapatay na dito ospital. Pagsiglutan da pa iti edad da, nga sa kagasot. Gapo nga tayo sa nga gasot aribo a pesos ang maalat ti makadanon iti kastang edad. Wan, siguro. Ay, Ustay, sabihin, ikaw nga'y aguyas, banyas. Anyat, ibagbaga mo na, ama. Aguyasan di baklat. Tiliwam ti ipos na. Anya. Ay, sus. Agam ang mga umanan. Ay, bantayan niyo, tinakayaman ti doktor. Ama oban, say angkwan. Matay kayo na ya. Saan pa'y? Nasaya to kasta. Kaya't yun na yati matay. Wen kuman. Na, nagdarasan, nagbaliw iti sungbat na. Kaya't yun ti matay. Ay, wen man. Ay, dagita imbokos ka baklat. Ayan dagiti ibagbaga mabaglat. Baklat. Buli-bulan na kon. Amang kwan, ama uban na siya, matay kayong sabat nagbaysaon. Veterano aga. Hero aga.
Ah, Hey, Ross! Never die. ah, Never die. never die ka dyan. Ah, ay, nataysan. Ngatay mo lang. Ay, doktor! Ay, nurse! Doktor! Natay mo lang ni Ama Uban. San amatay ni Ama Uban gaya? Heroes never die. They just fade away. Anyan day chay. Natagtagainap kumutan ni Apong Uban. Ni Apong Angkwan. Doming, mabali namin. Agyaman ak. Tagtagainap lagayam. Apay, agan ano ka ato? Nabati batak. Anya? Ay, rabi pa lang. Maturog tapay. Anya nga mintinay tagtagainap mo, aya. Kaslakit din na ituloy ginatagtagainap ko idi kalman. Anya? Kasano day ta? Ada ayamot maituloy at tagtagainap? Sikakit di. Pasig at tagtagainap ti mang bambantay kan. Saan ba ta? Parbangon pa'y lang, maturog tapay. Hindi mo ko na tagtagainap ka manan. Awan mabalin ko ano kasta. Diyak mo tigagagarat kag tagtagainap. Ala, maturog tapay. Tinalikodan nakmat eh. Salamat tagpaypay so dyan tagtagainap ka. Bimak ng kanuda katugangak. Kat doon gustilo kanon ti awag dagiti tao ken ko ana. Adda kano ospital da. Awan limpyo a doktor kas kada nurse ana ala da nagtrabaho. Ni, nakaturo ka dakos ni Rosa. Ay, maturo ka kamatay na. Kasano day ta Agusting? Agor uray latan ti pasdet negosyo, adi mo ammo, no anya a negosyo, ti mainegosyo. Agbalin nga rod nga ospital. May bayat ko man no restaurant. Itapay nga ibaga ma restaurant. At dan nakontak ko as ibubukal nga staff ti ospital. Kompleto dan. Oh, aya. When di si bubukal nga staff tinauram nga ospital iya kabisira tinakontakon. Naisardeng anaming pinsan ti operasyon da yang ospital. Katimbag ta kompleto da pailang. Aya, nasaya at Agduduma amang ngagas wino doktor dagijay. Ada doktor para kadagiti aginaw kas kada aganak. Ada doktor para kadagiti ubeng. Ada doktor para kadagiti nablo ken amin nakita ti sakit. Kasta aya. Ala, makamukang rudan na kompleto dan. Awag ni Doktor Agasog dayto yen. Hello, Doktor. Hello, Sir Gusting. Agturong kami dito ospitalyo. Kompleto kami. Good. Di kay madanagan. Pasig nga expert na gito'y kakadwak nga staff di hospital. Ugpat kami ado doktor. Ugpat mat a nurse. Paris-paris kami. Ngam saan kami nga agkakaidan maturog kami Anya.
Nanay, kasano dayta? Kaya't ko asawan. Awan relasyon mi iti tunggal maysa. Sa balin sa tipang panunutin nyo, Sir Gusting. Isan met. Uray gwapo mo't basit na tawa ket ay nasingpot na tao. Kasta timayat, sir. Ne. Kasta pa'y nga rod. Asidag kami dito ospitalyo. See you. Bye. Bye, doktor. Bakit? Umaydan. Ay kat nasaya at launay Anyat nagan jay doktor ngay mawag. Ni Doktor Agasog dayjay. Kaslasan mo ta nakapapati doktor day ta akin nagan iti daytan. Iso ni Doktor Arcadio T. Agasog. Medical doctor dayjay. Anyan day ta anagan? Kumpormi kayat dagijay ng panagan. Kasmat king ka. Kas kanyak. Kuli paglangaruden ti apelyedo day di inang. Pinili na pa ila day di ama nga gapelyedo iti kayabkab. Agparis mo't kit day saan? Sunalaeng tasan mo't nakapapating. Ay, talaga asaan na nakapapati? Iso di mo ibagbaga. Asa na nakapapati ti apelyedo nga Agasog. Taawan question dita. Ay dumeng, si Mang Puten dagiti do doktor ken nurses iti ospital a pinatakder da tatangyaw. Kasta nga ro timbaga ni tatang itay malam. Ago pirit inton maminsan ng aldawan. Mayat gasam. Nakapasadya pa iti annex building nga pagnadanang iti agbalin nga staff iti ospital. Uwan nga rod. Kat, ijay dan nga agyan. Stay in da. Mayat talaga. Swerte dagiti na-hire nga agtrabaho iti ospital. Manmano ti kasta. Ay, talaga man-manon. Kasta mo ti ko na ni Rosa. Man-mano ti kasta. Kan swerte da. Tagpay sumat. Nababalaang ti bayadan dagiti pasyente. Ta depende day tayo ti sakit da. No panateng laang. Uno gagangay sakit laang. Ay kat, awan pa ti bayadan da. Ta libre. Kasanon ti pagtaudan ti sweldo ng ti doktor kas kada nurse. Ay kasto inay. Uray ni Rosa kat kasta ti sarudsod na kada kami. Ado ti pundo may kantatangyaw para iti dayta. Aga semut ngamin ay tinababak may kadagiti tinaytayaan idin itatangyaw. Dakla kwarta tinurnong may. Nakaurnong kami. Kan nakapatakder kami iti arapaap may apasdak. Gapulat pa nangababak may iti nagduduma arafal. Ungarod na lang. Nagasat kayo kanitatang. Idi awan pa iti COVID. Kanayo na mangabak kayo di kadagiti parapal. Sa edikwan, nakajakpat ni tatangyaw. Katday ta. Matungpalin ti arapaap na makatulong kadagiti agkasapulan. Kang runaan kadagiti masaksakit. Naimbaga tao ni tatang. So deserve na ti panagbalin na nga outstanding barangay chairman. Ay, agpaiso day ta. Ngam. Saan nga ta parparaw paulaang day ta? Puno ka di day ta komentom. Dumain. Ano? Ay, kasda nga minsan analawag ti panagdangag ko. Kaya masigurado, no ni tatang mo, ti kasarsaritam kumaita, ay, agdua-dua lakit ti dayjay, no napudno ka iti dayjay nga imbagam. Ano niya? Saan kitday? Abang ano agang angaw kalaan. Talaga ba't deserve ni tatang ti panagbalin na nga outstanding barangay chairman? Kasta, ay unmat kitday. Tasyak, 100% dayta. Nakita amlangan nagpatakder iti pasdak, pinagbalin na nga ospital. Kat adulakit iti malibre. Tadayta talaga ti kayat na, ti tumulong. Talakit, sapay ko ta siya ayat mo't nga agserbi dagiti talken na iti ospital.
Ay, Awan ko mati makapanunot amang gundawa iti kinaimbag na tao. agtalakmat kit din ni tatang yo kadagayay. Iso nga road, ang nagsapol pa itagbali na kadwana. Unyag paiso, 100% ti panagtalik ni tatang nga inala na a doktor. Ngay sumot ng tinagsapol kadag balin nga staff ti ospital. Sapay ko ta awan loko karagijay. Ay, awan mo't nga ta, Dumeng. Katap na makatulong ka, mate. Apay no, agbalin ka mo't na security guard ejay. Ah, Alawan ko naman, maragsakan lagi din ni tatang yun dita. Awan pa iti panunot ni tatang yun ti maipapan iti siguridad ti pasdat ti ospital. So ano agpresenta ka, ay maragsakan lakit di dayjay. Good. Kasta man di kayat ko duming barok. Makitinulong ka pare ti pagimbagan ti kaadwan. makitak mo tinapinta sa plano yaw. Isa napanunot ko ti tumulong. Good. Sana ul. Ano di kinunayo? Sana all. Mabasbasak na ti Facebook Unmet. Mayat datang ekspresyon. Sana ul. Guwapo. Woy, sana all. Naragsak, na imbaga tao, kan amo na abigbigan ti kabalan ti pada na tao. Bungarod. Sana ul. Kan awan ko matimang tagibaset iti kabalan ti pada na tao. Agsukatan ti tawin. Agbali ko maaminan na itay dakas ti ugali da at tao. Una. Sana ul. Kan amin kumaamanugang kit amuda abigbigan ti nakautangan ti biyag ti inasawa da. Tano awan dagiti katugangan da at dangaron mayt inasawa da. Alaman? Wana? Sana all. Ay, talaga sana ul. Imbagam day ta, Dumeng. Sana all. Basta itadyo kada kami amin a budget para kadagiti ag-agas kanda dumapay a kasapulan iti ospital, Mr. Kayabkap. Manglukat tayo iti drugstore iti mismo nga ospital. Unaya. Kasayaatan metlaeng no ada drugstore iti ospital. Ta ijay metten ti gumatangan dagiti pasyente iti agas da. Unag paiso aya. Katap no kumita ti ospital, nangingi nalabasit ng iti presyo dagiti drugstore wenno parmasya iti ruar. Ti panagpresyo yo kadagiti ilako tayo nga agas. Oh no. Libre nga rodamin. Tumulong tayo kadagiti masakit. Paingay nga dagit din ibagbaga ma kumita. Ay sana. Ha? Libre agraman agas, Mr. Kayabkab? Una. Kadagiti marigrigat. Isua. Kasta ti maysa kadagiti palise dito ospital. Sana ul. Ngam bayam. Ta makiranod tayo mo't iti kuka dagiti babaknang nang runa kadagitay kurakot. Wanaya. Sana all, Mr. Kayabkap. Ay, madimutan Dr. Agasog. Madino kurakot kat amin na nababak na nga umay. Ay, iso asa na sana ul. Mala. Basta itadyo kada kami aminan akasapulan a kwarta. Tada kami ti makaammo. Sana all. Malawin. Sana all daytan. Ay nawawpay. Dok, sakman ti umo nang agpa-check up. Uray kat karaman na kitilistaan na kiti malimbring agpa-check up. Sars, na. Dan niya akong narbisan. Delikado kay samot ng doktor. Ay, saan pa'y mo at? Mala.
Agplastar kan. Denggek man ti barukong mo. Ang mga no adakit di COVID mo, wano SARS paikit din. Tapos, baliktad na nagsamot tayo. Amom ngamin doming, agbay-viral itan iti social media, ti damag adda ka no sumarsar no, wano sumukat iti COVID. Kasta ya, doktor? Wen, iso nga... Ala, sige. Agplastar ka, tarik na agmantilangs mo. Ang mga no adakit din SARS mo. Sus, delikado kan no kaskasano. Anya ti kinunamdumeng? Amkam nga amangan no inakaran na ka ni Dr. Agasog? Anya kumamot ti niya karna kenkangay? COVID, wano SARS Anya? Ni daytoy. Nagsayaatan ti panagdamag ko. Pilusupon nakpay lang. Gusto matyimbagak. Uyak ngamin, santo bain kan ay na, narbisan nak ikinaminsan. Ay, sus. Delikado nga roden, Adam. Ay, distancing. Aday wanak dumeng. Distancing. Ha? Manmanon sa amo ti pasyente ang mapanagpatpacheck up dito ospital, Gustay. Ado mamut, pasig pa'y a big shot. Tadikot sid. Aya, sa bagay, manipod iti nagpacheck up kat sa anak ko nanapnapan. Diyak ko nagpaspasyar dito ospital. Ingkamot agpag na akasla supervisora. Anyan ta supervisora. Mapan kami to kan Rosa. Tauray ni Rosa kat kayat nabuti agpacheck up. Aya, ay rumbang lang nga. Kakaisoda nga ospital tayo. Gundawayan tayon ang agpa-check up kan agpa-confine tayo pay ket kuman libre tayo. Ay, adayon ni Apo Diyos. Puwera agpa-confine. Puwera agsakit kan makon-confine. Di man libre, ti gastos di tao, no awan bayadan. Basta, saan ko kaya, ti ma-ospital. Awan aya. Ay, nagkapuyak laki din iti matematik. Sana ul. Tadikot siyak laeng. May katlunday dyan di kotse nga imay. Agi deliver kan iti agas. Sana dyan. Pinastrek kulat tayo dan. Nabayag damat basit anak isarsarita ka ni Dr. Agasog. Kadwa na pa naging 5 nurse. Dumlawak man kada kitang staff iti ospital. Saan daman lang nga agoniporme iti puraw tapno may bagamet adu doktor kas kada nurses da. Sakit kasla kanayon da anapuyatan. Hindi to taawan mo ti makon-confine. Guard Doming. Anyan sexy dati a nurse. Anya rajay, nurse sexy. Ay! Nagimbag ko man nagpaiso day tangan bagam, guard. Sana all. Ibagada ti kasta kanyak. Kayat mo? Ay, syempre mo't Asino ti madya maawagan iti sexy. Diti madlaw ko iti dati a nurse Kamkampay igin samot dati a nurse. Beautiful ay saksakit ni guard. Kasta unay matpanang pereng mo kanyakon. Oo ay. Beautiful eyes ka talaga. Bloody eyes ka, ading nurse. Wow! Let's smoke for that. Ay, excuse me, ading nurse sexy. Ano mabaling tag sigarilyo dito? May parik.
Tatang. Apa yan, Guard Doming? Kasladak kabuting mo. Nakigtutak laeng. Apay? Anya tinakakigtutam. Ada ka di na stroke a pasyente kat natay? Awan. Ngam. Anya nga rod. Ada ka di natay anak COVID. Wino anya pa dita. Simbangpet ka din tay kabarbaro ang ipadamag SARS? Awan kadagita, tatang. Na? Tinasayaan. Mapan kayo iti labi ti ospital. Tada kayo amismo ti mga naway di ibagak kumakada kayo. Amangan kami no sa andak apat yun. Sino ti kasaritak? Jay may sa nurse sexy. Nurse? Sexy ko lang. Tatang. In kaya nawaan katjak manawa. Imbag ta di nakinama taging ganito. Ay, nagkapoy kan alala kita. Itarayam kit din ti sexy. Yan na, anta sa batag man. Apo. Yan asik singag paiso day ta nurse. Ay, sana ul. Ay, nurse nga taaya. Dimot nakapuraw. Ay, nagpintas kat gaya man ti. Ading nurse. Asik say. Nagpintas kat gaya man ti boses mo. Ay, sana ul. Ay. Nene. Kabutang nak. Gurang-gura na pa eh. Ay, ading nurse. Siyak na ito ni Mr. Kayab-Kab. Surudik man. Napaan iti opisina ni Dr. Agasog. Apay, Michika. Impostor a nurse. Kurang kadipay jay in-injection mo at droga ijay gwardya. Diyak mat in-injeksyonan, taintarayan na, boss. Ngam adaw may ditoy. Ngam saan nagpa-injeksyon? Anya? Asino? Injection? Droga? Nagdagiti ako nanbayin. Impostor da amin. Aday tati bagbagak, boss. Nila kay Gusting. Yes, boss. Ison titudo kami ti droga. Ay, sana. Taray Gusting. Kumayan, tatudok. Ay, takbo habang may lupa. Ray, umain tatudok. Anyan. Naituloy mo rin tayo na puto na taga-inip ka. Doming, mabali namin. I can't stop loving you. I made up my mind to live. Hindi yan, kundi kanta. Nagapay matla dito, kunak no napankan ija opisina ti barangay. Ay, siyempre, naskan ngagpostura akmat, narigat met nagdudugyuta kitsak ti officer of the day. Alaw, kabog day ta, nagbayag kan agsarsarming ditoy. Ay, sikaman ako na konsak man tinadilaw mo. Sana dilaw day ta. Ibagbagak lang ti paliw ka o di ka matlag baliwan. No agrobot ka. Bak mo pa tay balasang abasta di makapanaw iti sangot ti sarmay. Nalawinin. Agpasugnod ka mga tan. Sambut ka. Ala, mapanakit din. Ala, sumangpot ka no aldaw, amang aldaw wano, mangan kay tirwar. Apay aya? Katuan tapna amok no ilakam ka, itilutok a pangaldawan. Narigat mo't nagluto ak lang iti makilaban to manay. Apay, san ka amangan? Ne, mangan angam umanayan kanyak ti kilaban dita, no kas pangarigan. Unit a kilaban. Ngalawin, sumangpitak no madamdama. Tadikat, san ka manin amangan, no sana ka sumangpit. Siyempre ngabnay.
Ure awan ganas ko amangan, ure agmay may saak. Sa anak akas atay kunkunam, akas ulila aba sa amabisen. Nagadon. Ay, ala, sige Ay agudo nga kayam. Tadamiting mi kadagiti kakadwak a miyembro ti Association of Barangay Kagawad iti ili tayo a Santa Disgracia. Kasta aya. Ay, no adda asosasyon dagiti kakapitanes at damot kada kami akag kagawad. Alawon. Kasta nga raw, agluto akiti pangaldawan ta. Agudong kayaw tatang kagawad. Ay, wen. Adawag kanyak ti presidente mi iti association mi akag kagawad. Iso San mo't kit di asyak ti officer of the di ita. Ni kagawad, lalpuot. Iso ya. So nga ano sa mataguray. Sublatem mo't titakam ko idi ano awan ti officer of the day. Kapilitan na siya. Iso kasta ka mo tita ata si kanti chairman. Kapilitan na. Narigat mo at may sara tayo ti barangay office. Awan na. Agruam da kita. Mabalin tayo mo't na ayupan iton meeting. Sige, sakto ti mangilukat iti data. Awan tatang. Sige, ta mga numaladawak. Awan aguraya kiti kadwak. Apusta nagpamparmanan ni barangay sekretary. Nakabulos ka na tay takungda. Kat sapulin na. Tamangan no nagbiro kiti boyfriend na. Anya? Uwan ka na. Ngami. Agsapsapol da iti mangsikog kinkwa na. The table is open for nomination para iti barangay chairman for a day. I'd like to nominate Mr. Palto. I'd like to nominate Mrs. Sarapa. Close the nomination. Sige, na-closean ti nomination. Ala, agbutos tayo. Asino ti mayat ani Mr. Paltok ti ag-chairman for a day? Dakabay! Sige, tingnan tayo, dagita akin kanawan ngayon imayaw. Kabilangan ni sekretarya. Sako na rin, masa. Lima sa amin. Lima. Lima. Sige, asino mo ti mayat ani Mrs. Sarapa? Ala, bilangan, Madam Sekretarya. Majority, President. Ala, okay nga ron. Ni Mrs. Sarapa, ti agbarangay chairman, iti may sangal daw. Ita, agpili tayo mat. Iti agtugaw, akagawad for a day. Makita, doon niya ba't maramidan ni Mr. Sarapa? Ay, sus! Talaga makita! Uray may salangal daw ti panagbalin ko at chairman ti nagbugsutan. At maramidak a panagbalbalew. Kan ado ti may propose ko a pagimbagan ti barangay. At di mararamidan dagito'y liar a barangay officials. Anda? Liar, kurap? Punumat nga, Ben. Ado, ti liar ka na kuwada. Takunam no asino da akong di kari idi pa nagkakampanya. Ngabita, nga bakdan. Awan mo ten. Di maya bakas lakale dagiti karkarida. Kano lang alpas ti barangay kan iski elections. Kay ado akarida,
Intayaban, di kalay. Ay, ngam, saan mo sa pasapon idami si Sarapa? Dadama, dagiti makuna nga aktibo kadakwada. Ha? Aktibo ngagbartig Da- Good for one day laang ti panagkaganda kampay ide. Pwa! Anda? Wunman! Adamang mo kakagawan. Nga awan aldaw akaslasaan amatat nalaas agalunggong timatana. Kabarbaro pa lang akagawan. Inruar na, di po nung gali na. Ay, wan. Agam, aktibo mo, dagiti daduma? Che! Saan mo man ngay kalintagan wenno kaluban ida? Dasaan lang nga may baysa nga bukit day. Ado ti artag akagawan. Basol, dagiti butante, Ngabin, naalada lang iti kinumpari. Di dan inarise tanaimbag. No asino dagiti talaga ama ikareng agkagawan. Ay, orayan niya ti bagbagam. Ado ti kabarbaro anabotusan. A good for one day laang ti pakitang gilas da. Well, Chairman Dumeg, kasta timbaga na kanyak. Jesus, namamo ni kagawad gusting da ita. Sigurado nga agluksaw man na dyan. May mayat no mamuan na tapno amunat aramidon na Si kantong ti mangibaga mangamboy. Ta si ka mismo tinangibaga na iti da ita. Tanos siya, rumwara chismes. Sige, Chairman, rana ni kagawad gusting ditoy. Nasaysayat pa ya. Masuro na kitikas de a klase tao. Pangas, ngam awan mo't nga rod mararamidan na para iti barangay. Nahikan lang iti gundaway, agpalastugan. Kontrabida nga raw. Kontrabida, adi na amo tinagkontrabidaan na. Gusto na ita mangamboy. No apa yan nagadot ti kasta at tao dito yung barangay tayo. Saan tayo mat nga amo nga hindi agpili ita iti ibutos tayo. Ay, nagpasaw day na Mrs. Sarapa. Agpakalaing manan. Ay, wag kagawad. Ay, kaslang nga dulaunay amu naman. Apay, pagpangas na, dagitay anak na doktor, abogado, kananya pa dita. Ay, isupay kagawad. Di la mabain. Namin ado na nagkandidato kagawad. Ken naminsan kas kapitan ngem. Dandani pa'y nakutit idi nagtaray kagawad. Saan lang aday ta kagawad? Nagpresidente pa iti women's idi. Makabulan lang. Nag-iikatan dagiti kakadwana. Sino kumati makapagbayag makikadwaking kwa na ket sobrang arod ti kinapangas na pasaw. Kunam no asino kit di abak nang Ay, husto ka. Namindwa ana inuminate kas presidente ti senyor. Ken kas tamat iti vice president. Isula ang tinang butos iti bagbagi na. Ay na. Di pa ikat nga nakababainan. Ngumawan sa bain na. Unay daytan. Kunam. Ta idi na bakante ti vice presidente ti senyor. Nagkampanya pa nga inuminit da. Ngam awan mo't nang inuminit kang kwana. Katsipo di din. Saan na nagpagpakita iti meeting ti senyor ko naman. Ang apay nga da ide meeting bay. Awan.
Takayat na ti ma-nominate kan mabutusan nga ag-chairman ti biskupad. Ay, kat napagustuhan. Angam, kuidaw. Tadi nalapadpadasan na nalilibagan ti barangay into nagtugaw kas officer of the day. Ti madi nga imbaga na kat iso ti layar. Unana, ulbod kayo a barangay officials. Ay bayam, ta si Tarek Tuman. Tano paglibakan na. Ang mga nuti babagti nga no jak magapagtipal. Ay, dakasan akagawad gusteng. Saan mon atutupan? Ken amangan no siyak ti si Taren na anang ipulong keng ka. Tanod kulas, umasinag ka man? Ay, abay na. Anya na. Siyak ti barangay chairman itangal daw. Katrumbang awagan nak iti chairwoman. Ay, iso aya. Wan, agdayaw kamot kanyak. Nagraraman mo't dito bakit? Aday bagbagam. Awan na stay chairman. Anya ka di aya ti bagayaw. Punasam man da ito'y lamisaan. Kan agwalis ka man. Nagrugit dito'y barangay office. Alaan, darasam. Kan oray ti CR. Dalusam mo't nagagot. Ay, suspot. Bak nga pa yun ni Chairman Duming. Ba't nga agibaw? Di nakapaibaw ni Chairman Duming. Anya pailat mo talaga mga ay. Agunay ka na. Awan pa'y kunggunam at tanod. Ay, sorry na. Nga madda sa bari nga aramida. Kita kayo. Nagdakasan. Inalikodan nakit din. Ay, salot at tanodan. Dana, kuna naman ang kanyak. Papispisak tulangatan tilanggong. Anya pa'y dagiti may bagayo wano concern yo para iti barangay tayo. Ibagami ba't amidan? Awan kadit makunayo kadagiti agdama a barangay officials tayo. Ay, katsi ka. Anya ba't ti makunam? Ay, ulbod na kita. Kabarbaruda pa'y lang nabutusan. Nulabsam ti agsaaw. Makabulan dalaang awadan. Ay, kastamanan ti iba kami si Sarapa. Makadaanon to lang ata kadagiti opisyal nang runa ken Chairman Dumeng. Pudluman. Iso nga amin abimutos kadakwada. Kat adda mulmulong. Wano adda kukuwatit na. Tadida mo ti binutbutusan da. Dakumamot pudlugag sirbay. Kan magisaksakit launay ti barangay tayo ang nagbugsutan. Isudakit din nang rona kan Chairman Dumeng. Awan mo't lang nagdumaan dang agkatugangan. Ketsika, no sika tinabutosan at nga tamat na aramidam, Ay, narikat lati agsasaw. Ang nakita yu kuman tinaglupusan ti barangay tayaw. Kas ita, agbubugsot. Madutawan nila kay gusti nga chairman. Ngabawan mo't nagbaliwan ti barangay tayaw. Ita, isoblat yung man ti manugang na asumang katuglap. Anyat tinunam, si Sarapa. Kagawad gustay. Nabayag kakadin tita. Itayak pa, itilikudam. Ulitin man, timbaga mitay nga ulbod, dagiti ka barbaro nga opisyalida. Ayan, rabrabak lang day jay. Sikapot kagawad. Saan? Nagaputa si ka ti barangay chairman ita. Kat gundawayang matentiag sa o kontra ka na kaming opisyal. Officer of the day kalaang, kas barangay chairman ita. No sanak lang ata makapagtipel.
Kanawan manaknakim nakasking ka. Ang mga natibab kon tingangam. Ay, sus. Ay, saan ba't akakawad? Anya pa'y tilagak no agkabibawan tingangak. Talaga nga raw, daw ako wakirat kan labirot na niya Mrs. Sarapa, tatang. Ay, nakaro ah. Kasano nga men? Adada pa ide barangay hall? Wan. Aging kay ti alas 5 ah. Oh, sa'yo pinanawan ida? Agsubli kam tumot lang madamdamakan doming ah. May kamilaang nangal daw. Kunak ngamin numangal daw kayon ijay. Adamat na ito da pangaldawan da nanang. Ngam iso da lang. Ay, kasta aya. Adda ito ni Councilor Kayaba a paglans da. Ay, naimbagman. Jak trip ti masida ijay. Iso ako nakenduming, dito'y kami na mangal daw. Iso Ngala, agaw ka nga ro din ta mangantayon. Agsubli kami matlang kenduming numadamdamay ijay. Noda ko man ni Rosa agad, ayabam kumamot din, tadituhin na mangal daw. Adala dinawas na ijay po ni Raria, gaputa inawagan ni Alma. Ay, nya pa'y nga rod te pagsasaritaan tayo. Ay, awan nga raw. Anya kapitana. Ay, urayan tayo da Chairman Domeng, kan kagawad gustay. Tadawatan tayon ti honorarium tayaw. Anya? Ay, nagkunaking ka nga adda, Mrs. Sarapa. Chairwoman, wano kapitana Sarapa kunamot lakay amboy. Wan nga raw. Amin la mailawlawat mo, Mrs. Sarapa. Puno ba't? Masapol amang tanda ti honorarium tayaw, kas opisyal itangal daw. Ay, nangalaan mo iti laing mo nga eh. Numano ti awawatan da iti makabulan, maidibay day jay iti 30 days. Kat numano ti patakan da, iso ti tanda ka da tayaw. Ay, anda? Obligado da sa gudayan ti municipal ordinance. Anda kopya, Mrs. Sarapa. Ay, Mrs. Sarapa kala, Mrs. Sarapa. Chairwoman ko na Kasyak mo ti barangay chairwoman, wano kapitan itangan daw. Ay, urayin tayo nga rod ni Chairman Doming Taalaan tayo, ti honorarium tayo. No, pudno nga adda. Wan man, makita man no podno ti ibagbaga da iti Mrs. Sarapa. Wan! Adano ko naklagarudan. Anya, apo opisyales. Dandanin alas 5 panagpaso ti kina barangay official siyo for a day. Wain, ket dakkel una iti panagyaman me iti ikooperasyon nyo. Ay, wan, kagawad gustay kan Chairman Doming. Katkas ko na ni Chairwoman for a day. Adda ka no honorarium bay. Ay ket, iso nga iti John, Chairman. Tanay baglaeng matanga at damaigatang iti kape, ken asukar no isaw. Iso pa Nagkuna nga adda. Ay, sumot bagbagan ni Mrs. Sarapa, kagawad. Ay, kwakas tinay niya. Tap nakikinawatan tayo. Saan may arigatan ti Mang Ted? Ngem? Dahito iti masapol ama amuan niyaw. Saan nga obligado ti panang Ted May? Ay, obligado kayo kanuman kagawad. Malala. Noda may pakita, Mrs. Sarapa, apamanagnak nga obligado kami. Go ahead. Engem no awan. San ka angak nga kiti sana pud na. Mutlagayam. Ay, awan mo, Mrs. Sarapa. Talagang awan pa'y no ngay bagbagam. Para na italaang ngayon ka naaramidan para ti barangay itinagmalam. Agreklamo kan.
Dinakarkaron, numaysa ka na barangay official sa Kagawad. kwa kagawad. Ala, kakadwa, pada senior, tanga iso tinagkuna nga da honorarium yo, nag-officer of the data. Ay kut, ni Mrs. Sara pati bang kada kayo, anya, makunaya. Nalabas ka, Mrs. Sarapa. Ay, Iso da itantikon kunak. Nalala mo. Naikan ka lang iti gundaway, agin lalaing kan. anya. Pangala ako may tikwartak. Ay, alakit din, Mrs. Sarapa. Iruar mo kay honorarium ba? Ay, awan. Awan tikwartak kunak mat. Awan. Nailakit din na ito. Yan ay kaniti gundaway nga ang opisyal. Ay, susaya. Nalakit ni. Nagtagtaga ina pakmanay. Domi, mabali namin. Ay, lakay. Nabasa mo tay surat ngayon bati ni Domeng para kan ka. Ay, Wayne, as usual, siyak ma din ati o ay si chairman. Ay katano Sam. Si kama ti number 1 kagawad itan. Akas matlakin ni Domeng edi si kati kapitan. Kanain mo't edi nga isot patudunam. Ay, Wayne, saan mo ta mabalin na siya klata ti patudunin na? Tauray agan katugangan nakpailaang. Agreklamo ka, nuwag labas. Ay nay, nasakit sa mo tinakam mo. Ay kat ibagam no nasakit tinakam mo, tawagak ni Domeng kat ibagak mo't ang mga point iti sa bale. Sa anak mo't kat nga agreklama? Ay, kastamot nga minti pagawatak iti panagsaom itay. Kaano pa'y nagreklamo aya? Kasladyak mo't madlaw no ko. Amon mo't reklamo ka daya. Ang mga no pagarupom abalbalsen na kan ni Domeng. San mo't Aawon kayam. Makipagrunda ak tumanen kadagiti tanod inton rabi Katuon Tapno maalarma mo't dagiti agar aramid iti kalukwan. Awan, talaga akasta, bakit? Itangal daw sa tay kunada nga isasangpet da. Sino? Da Domeng. Dan sa kanupariko titikasin si Neji Lucas. At iso tinamnamaan da amang sulbar. Iso anapanda ijay. Diyanan na, nakawid kami matlangay. Anyalakit din, nakatugangak. Dandani man gayam pagrikyaran danti may papaniti kaawan mi, iti sumagmamanungal daw. Kastamot ka na kami kanarusa. At dalabasit, umanayan na po untiririmin o daduma. Sa pa'y arsagid mo, no may papankadag iti dadakkel na ti isyaw. Ay na. Awan manin na ito. Awan manin maaramid. Tatuglip manin ti sumungsungan. Kunak amapanak pa iti barangay hall. Agam awan manin na. Awan lat ti pagbaliwan ti barangay. Nadamat na kita'y di tumultulong para ti pagimbagan ti amin. Iturog ko talaga.
Nay, papanam bakit minalimla kita rumorkan papanamaya. Inak makinuwalo Sa dino pa'y kumaaya ti papanak. Amom mo tamin nalamain kang makilwalaw no adamatay. Abay, san pa'y ana itabon ni kakamayang aya? Saan pa'y? Urayan datay anak na anak asawa ti Amerikano. Tay negro ti asawa na? Wun, datay black American ti asawa na. Agam white American mo, dagi di anak da. Wun kaya man niya. Malagip ko maninday jay. Negro ti amadang ang pasig mat apuraw dagiti anak da. Kay, kasanuday ta? Kung nadamat ngay malakano iti lolo da apuraw. Oh, kastang-tangag paisaw. Na. Amangan matnusan natay negro ti amada. Ay na, lakayag sao kaman ako nakaon. Mangintriga kaman ditan. Sige, mapana kaon. Tadyak kaya ti maladaw. Agunget tuman nila kay Aryong alider men. Numaladaw akasumangpait. Ay, salbag. Nag-back out ti datuma babae kakadwa tayaw. Ay, saus, di na maglualo. Gamapay kuma. Makalwalo tayaw, nga oray lalaki tayaw. Tinasaya at agkapay kayo pa'y, padak ka senyores, alumulwalo. Oray at adu tayo nalalakay, ang tagita babakat, akadwa tayaw. Pasig tayo nalalakay. Mayat matlat ta, ti panagtutunos tayaw. Agsusurod na tamat, nagitilawlawatan tayaw. Agkapit tayaw. Kakaiso na libre ti kape dito lamaya. Sako ti agiwaras iti subad. Day, ama. Bayanda kami, tada kami tagiwaras iti meriendayo ang naglualo. Agtugaw kayo latta ditan. Nay, ada ka pa matlagayam dito Rosa. Kunakban no nakipag-back out kamay. Awang nga ron. Bayan yung dagi dyan nag-back out, nagkabaw saan dagi dyan. Tapno saan tayo amarabyan nga gawin, kanain mo't kami nga damaladaw, da kayo lahat maur-uren no kwa. May saka mo, lakay Mario, sikat ti kanayo na maur-uray. Anyang nga ron, mabalin ka, ukit sakmut ti kalakayan ka na kayo amay. Mabayaga ka magnata kanayo na kumaro ti rayo. Ada solusyon data, lakay Mario. Di isapsapam ti agrubat. Isapsapam iti may nga oras, tapno awa problema. Ay, na-stricto kalao na leader ba tariyaw? Apay, susweldoan na kaya makilulwalaw? Ay, nusweldoan na. Sige, ikarigatak ti masapang nga umay. Ilalabas kamot a leader, istrikto kalauday. Awan konsiderasyon mo, di kakatagyamat da kami amang kuy-kuyog king ka makilulalaw. Tapnawaran ti ato. Umayak man, masikura na kidibalay, awan ni nanang yaw. Naspak, kunak nga eridip ko biitsak ba mapanak di barangay hon. Pastrakin na kwinusan. Sumber kayo tatang. Kayo. Awan ni Rosa, nagkuyog da kinanang anapan na kilwalaw. Wen, amo, tadinagas na ni nanang mo balay itay. Anyat kaya tiyo amirinda? Nawan, napsugak. Ay na. Sige, iladyo lang di taso pa. Iturog yaw. Agyamanak. May tuloy pa karamidag, tarumidog. Nay, apa yung agusob kayo mutan? Dagaangan kaya? Iyon ko ti electric fan? Ay saan?
Masahin nakman duming. Whole body manugang ka. Ha? Irugem iti saka. Ipangatom aging ga iti ulo. Halan nasakit ti bagbagik iso masahin nakman manugang ka. Lalaing mo Owan, tatang. Anya pa ti maaramid ko ngay. Pag masahin nakmat gayam ti katugangak. Tanya di ko na, Rosa. Mapan mo't makilwalo ni tatang? Wandom, inawis ni Tata Aryong. Aguri ka? Apay nga agisam ka? Akwa, awan. Makaisamak lang amin. Lakay ti leader yung aglulwalo. Awanan. Pasig alalakayan ti kaduami, Domeng. Man-mano kay samot ka na sumurot ka ni nanang? Wandom. Ado ti masuron. Tanapalalo ti kina-istrikto ni Ama Aryong. Agasam, agsingirmitan kadagidi minatayan numalpas ti lwalo. Anya? Mangibabain kun kunang aro dagiti pada ni nanang ababakit. Apay nga Diyak mo Nga ita, ag-back out kamin. Awanan ti sumurot kan kwa na ababakit. Iso amang iguyo dan iti pada na alakay. Kahit mayat mo't ni tatang sumurot kan kwa na. Bayam Tapno bagbagaan ni tatang nukas di akakuyog na. Naimbag no bagbagaan na. Napauli magkamatan, Dom. Awan. Wala. Sapay ko mga rod. Ni tatang timang bagbaga iti madingar aramidan ni Ama Aryong. Madimot nga agpaiso na dyan. Kaputa ison ti leader dagiti lumulwalo. Naturay lao na yan. Maday, Rosa. Talaga amade, Dom. Katangay si ka ti chairman ti barangay, at dapaset mo dita. Bagbagaam ni Ama Aryong. Kundi daulo kayo ti kararag. Nagalas mo ti aramid mo. Maday ti aramidam Aryong. Anya te? Papay ko na. Apay aber? Una, nagalas ti aramid mo. Yam si kakit ka iti kundilidan nagiti aglulualaw. Pinaksyat mo kit na nagiti babae amang ilulualaw ka nagiti mataya ka barangaya. Di ka man kundi sa salsidaw. Saan anasaya at aramidam Aryaw? May tapwak kantaw iti impyernaw. Ay di ka man. Bada iti kasta nga aramida. Agtal na ka man. Naimbag kanyak, tamok tiyag kararag. Si Kangay, awan sursuro na. Kita man tinararamit mo. Pinaaraba mi tinuangkan kaldeng dagiti mulak akamote kas kadaaba. Kahit ingagarak nga rod aya akit nakabulos naman. Ay, ingagaram. Di ka nagpalusaw. Kasasao ka, Mike. Kuno si Katimon una, kinamulmaw tayo pispan kao. Inibus mo ti tilapia apupok kao. Pati tayo dudo apaltat ngayon pupok kao inalam. Agtatakaw ka. Nabayagan nga iso tayo ta. Di mo pala nalipatan. Nagtongtongtan iti barangay. Naresot daytan. Nagbultak pa nga rin iti mesa kaldeng. Binukbukutan pa nga inibus ti karni ti kaldeng kao. Oray taapod numas nga inaramit kao. Ayos down! Kalawakaw ka. Pila pagkalkalat-katan ti saritaan. Umapal ka lang. Di mo ngamin katamuti ang lualaw no kararag. Amok to matla sana makadandanaw ka ni Apo Diyos ti kararag mo. Sigurada warsip-sip pawaan ni Satanas. Kaya't mon sakit iti maplayeng kika na. Saan pa nga tatag karkaro ti rayomak? Ay baldak kanto pa yakas na batnobla. Di kapatulan. Saan pa nga ita? Ibaldak kanto akas na pilat aryong. Urayam nga gimbag tulim taga rayoma. Ay.
Dam, na-stroke ka nun ni Ama Salcedo. Natay ka nun. Anya? Jay kagabo ko man ni Ama Aryo, natayan? Wen, naatake ka no. Papaayaban ni Ama Aryong dagitay loyalista na alumulwalo. Mapanda ka no ilwalwan. Nasaya ta, no voluntaryo amapan na ikararagan. Kagabo na ko ma, apaman nga umpos jay agrayom asaka na. Wen nga rod, mapan kanomat ni tatang. Ureda kami kananang. Mapan kami matagdangag itilwalo da Ama Aryong. Sige, umayak mo. Pasurutan daklatan, wen. Wen, apo. Tawatag ka de. Ati kararwa ni Salcido aduldog. Di mo alalaan di tapagaryam. Idoron mon, ijay dalaw. Tiag purpura nga asupre. Ay, pari Aryong. Apay ngay akas ta ti karkararag mo. Madimot ti kasta. Ay, kagurak to'y natay. Chairman Gusteng. Ay, kundaway kunday to'y. Nabartek ka talagan. Chairman kat amumot akagawad akon. Ay, nabartek ka na Ryong. Pumanaw ka ditan. Madiday tangar aramidin. Awidin. Pumanaw, di pumanaw. Problema yan ito. Surundan. Ay, kamao dyanan na. Nataymot laangan ti tao, agagurgurak. Ay, pista tayo, kalugarag dito'y nagpagsutan. Ay, naglukang nasipngat. Jak makita to'y pagnaka. Anay ko. Ay Gusteng, kasano day jayan, mapukpukaw ka no ni Kakaaryaw. Anya? Napanan na ngay. Ay, adabasol mo. Tapi napanaw mo yung lamayan, edi madamatin lualo na. Anya? Inanawam, edi linulokon, tintantanamitin na saan na ya. Una. Tas sinasairo mo tinja kararag na. Ay, mga dudakas mo tinapasamak nan. Huh? Anya man tinapasamak na. Awan, basol ko. Agpaiso a pinagawid ko, hindi agkakadakas, ti balbalikas na. Ngimjak imbaon, iti pakadaksan na. Basta ti amok, kita nagawid din. Ala. Sapay ko mga road, tamasarakan na nga wandakas sa napasamakan ko na. Kasimut. Ay, malamina kay anay. Ay, tisikat ka Diyak o na makakutay. Sa dino tinagturugak. Ay, laglami istinagidak. Daga. Ado tiro tamarikap ko dito nagidak. Ay, apay ngay. Ayan ko ita. Ayan na pasamak kanyak. Ay, nagsakitan di sikat ka. Saan nakamakakutan dito nagidak. Ay, gaslan na isilsilak iti abot nga pag isula alim sutak. Ay, apay anyat na pasamak kanyak. Ay,
ay malagip kaon. Ikarkararagak ti kararawan ni Salcido aduldog. Iti inanawanak nila kay Gusteng kat pinagawid nak. Ay salbag na jala kay Gusteng. Saan matan nga iso ta kapitan? Ngam nakarit lang ta. Ay, malagip kaon. Ay, naikaruskosak iti kasipngatan. Kat ito yung atan tinagdiswak. Ang sa dino dito sa apay nagsipngahit. Aray atin dag! Ay, kulaaw ti simong bat. Ay, saan ako nagparayat? Urayak lang ang naglawag. Anay. Sapay saan nakamakaw ti unay. Kan nagsakit ti sikat ka. Ay, kararagak lang ang ti bagbagay ka. Otoy, antakas lalay karuskos di tatipang. Ang mga no dito'y tinaturong ni Aryong, hindi pinagawid ko di rabe. Kat di na nakita tinagbadakanan. Da kayo barangay tanod. Kitaan nyo dita pa ba? Amangan na dita ni Ama Aryong. Ay, agyaman nakta nakariingak matlaan. Bigatin. Dapat gante kararag ko. Isungang kararagak manin. Apagkarkararagan dagiti sa santaw. Iguyod dakkadia nga ipangato. Ayan na. Pugawam kanto na sakit dito'y sikat ka. Lakay Aryong, ayan mo. Lakay Aryong! Ayan mo! Dagiti agkatugangan na gusting tuming. Sapsapulan dak. Lakay Aryong! Adagi daw. Hala, saan ka makapukaw? Apay ngay. Adagi daw. Anyan. Nimutan lakay Aryong alumulwalo tinatagtagainap ko. Domi, mabali namin. Saan ka arumar, Nom? Tama, nag-shower ka lang. Kababain mo't Chairman naman nag-absent kunadaan. Isumot. Tuglap lang nga ro din. Kanayon pa'y nga absent. Kunada pa'y Ha? Kan may sa... Nan ano sampay ti inal daw ide mapan idin to takagawad kapay laang. Itakit din asikat ti chairman. Isa sana mabalin na jak mapan. Kan adalakit di manan makuna ni tatang. Iso nga uray kagawad laang ita kat aginal daw pa ijay. Talaga na iruam kenkwanan da ita arutin tibiyag na iti inal daw. Uray saan nga iso ita ti officer of the day adalat ta ijay. Nala, umulunaak nga rodan. Tagasaklaang ni nanang. Sige, sumaruno aktaon. Sigurado ka ha? Ang mga no itugaw mo manandita kat diretso turog mon. Saan? Imbag pa may turog ka iti barangay na. At least adaki jay. Isu Basta sumaruno kanton. Mapantakit degdigos. Mapanakon. Rosa. Anya day jay? Ingat. Anya lakit din ni Rosa ya. Agrubatak mo tayo. Ang ag-shower pa nga po na. Ay, lele. Anyaman ka talaga ito. Suya abmanin.
Awan manay. Kapilitan na siya manan ti matungtungawan dito nga agmalmalang. Ay, mayat at talaga ito'y tugaw ni tatang. Idi isupay ti chairman na sinugdat ko. Adjustable. Mabalin ti agilan. Good presto. Makarelax mo tayo ti agtugaw. Taarik na nakaila dahin. Kasla tugaw ti kotse. Iparabaw ko man iti sakak iti lamisaan. Kasto itar aramidan iti ni katugangak agusteng. Iti iso pala ti chairman ulay tayo ag-relax kalpasan ti pangal daw. Ita. Mayata. Makarelax at talaga ti agtugaw dito itugaw ini ni katugangak. Anya je kinunam Carmen. Agsina kaming kinkulas, Ninong. Anya. Hindi. Kasta ti kalaka ti panakisinam kinilakay mo? Wan, Ninong. Nadapay nalaklaka awagas, isot na ramidak. Napay. Anyat nagbasula nilakay mo. Doon, Ninong. Namidon ngayon sukat na. Anya. Wan, Ninong. Maagakmot ngamin tapak. Pakawanik laka na yun. Rumbeng la pa kawan ng mata sa awamot nga raw. Wan? Kasta ti panunod ko iti damo, Ninong. Iso a pinakawan kan nakidinaak manin kan kuana. Ngam agraman. Pagkunaamat nga graman. Wan ani, maikatlo itan. Di amuna, pakawanik man nga tan-a. Ngam saan, nauma akong. Talagang agsina kami. Nadidigra ka nga ruda talaga na. Agasem. Nagbilang ka aging katalo. Inikam iti first and second offense. Ngam sana nagbalew. Wan, Ninong, isa na uma akong. Isina ka talaga, Nicolas. Amo ka po nga lang ti sakit tinaka mo na ita. Winupudot ti ulom. Saan? Agpada kayo lang siguro anapudot ti ulo na iso akasta. Uray awan asawa. Nukasmat lang kan kwa ng awan serbina. Ay anyan. Iso na mabalin. Da kayo tagsaksi iti panagsinam, Ninong. Anya! Naibagtadagaan ko staing. Apay ka day. Nakita kayon kin Carmen. Nakita kita ka. Sapulin na ka. Apay ka na. At sa parikot da nga agasawa. Aya, kahit anya ti kahit na mapasamak. Ay kat kasi ti sigod. Kaya't na antibakisina kan kulas. Aya. Word. Siyempre. Data, ti may saka dagiti Ninong kan ninang day di kasarda. Kahit, anya nga itimbalakad mo. Anya pa'y, imbagak nga umay ito. Tasi ka ti pangibagaan na ti problema na. Ta sigurado, napimpintas matlat balakad mo. Aya. Anya nga min kano aya ti rason nga agsinad da. Anya timbaganakin ka. Adan sa kanumanan sa bali, a babae ti biyang Nicolas. Dayta na. Naglukon da di akulas. Di kat nga minagnaknakam Kastagayam timbaga na matking ka. Uwen, naggapo dito'y balay ni Carmen. Ngam timbagakin ko na, san abastag sinada. Takuna na nga rod, ti pinagtipon ti Diyos sa napagsinaan ko matitaaw. Agtugaw kaya.
No kasta, desidido ka na makisinakin Nicolas, Carmen? Ninong. Ay, dayaw mo ti posisyon ni kagawad, Ninong Bakit? Ah, Ay, yun gayam. Ngayon gayam, makisina ka talaga kay Nicolas, Ninong. Eh, saan tangag sina, Carmen? Ay, ayatan ka. Ay, saan ka nga ayatan? Isong agsinatan. Mapan kan iti babae. ay, agoray kayo man. Anya ka talaga ti kayat mo maaramid iti biyagya. Awan ti agsina. Ninong kagawad. Agsina kami. Ay, awan. Ha? Salbag. May sa tagsao. Awan na awata kada kiti imbagayaw. Ay, kagawad. Kastoy kayo latan. Pulo sa di kayo nagkinaawatan. Namin muten na nagsango kayo iti barangay. Siyak pala ti chairman ni itatani dumigan ti chairman kat kagawad akmuten. Iso pala ti parikot yun na itaw. Ay, Ninong kagawad. No aga pa kayo. Kunayong agsina kayo. Ngamiinton kwan. Agtipkal kayo mutlang. O si Kakulas. Anyat kahit mo ama Arabid. Eh, awan ti agsina, chairman. Namti ko nakmat chairman Ninong kagawad, agsina kami. Kaya po, di pa'y no tiyaw awag yung kanya kon. Ninong kagawad, saan na chairman? Apay, makisina ka kinilakay mo, Carmen. Adda ka din na sarakam, akasukat na. Ay, awan Ninong kagawad, awan. Nam na umaakon kay Nicolas. San mo ngay ayaten? Pulaos, diyak mo. Awanan tayo panagayat ko Ninong, timayaban. Ala, tangay saan ka sigurado? Awan mang pabur, iti kahit mo ang mapasama. Saan kayo ngagsina? Oh, nangag mo, Carmen, honey? Sweetheart, darling? Namdiyak kaya din Nicolas Ninong kagawad, pulos. Ngam ay ayatan ka unay, bakit? Uray anyat saan ta apagkinkin na awatan. Saan tang agsina? Ay, pang-aasim ka di. Apaw, naglawag mo na, nasuya ka kanya kon. No nasuya ka kanya kon, naumakmat kan. Agsinatan. Ala. Agpating ka la dito yan ti saritaan. May papan ka na kayo. Agawid kayo. Ay! Apay na Ninong tircha. Agawid kayo. Salbag kayo. Di pa inalpasti. Hindi kayo mauawatan. Ay. Kung na makisina ka kay Nicolas, ta chick boy, sikan sa mo ti adalalaki na. Anya, ay, awan mo't kagawad Ninong. Sikan sa mo tinakasarakan iti kasukat ti asawam. Panya, pudno ka di timbagakin ka, agsao ka. Ikaw, Ninong kagawad. Saan ka makasao iti limpyo ta pudno timbagak? Saan ka di Ay na po, makakatawa ka na ganyan nga asawa. Apay. Nagawid da akas lasanda nga mo. Kanayon latan ti apada. Intudukwan, agkapyada mo't lang araw. Nuwang garod. Madam na makit masikog manin ani Carmen. Sinalbag na gidya. Agap apada manay. Way ngam nakigtot da kanyak. Uun ka raw. Diyos ka talaga na gijay. Agkapyada, intudukwan, agapada, kastala kasta. Sikaman tim mangibagabakit. Ite? Panagkitam ka di kat makapagkinaawatan pa'y nga tadagijay. Marik na kat ay ayatan unay ni Nicolas ni Carmen. Ngam ko namot ni Carmen, chick boy ka na Nicolas. Kasta nga raw. Ni Carmen, di na mo no ay ayatan na pa asawa na no saan. Ay. Iso nga aglalawok ti bagbagana. Nita nga raw tijak maawatan. No may panggap iti sa lunsod mo. Iso dalaang ti makasungbat. Iso da ti makaibaga no makapagkinaawatan da pa no saanin.
Amuyo, narigat ngamin atalaga ti agsapol iti kapkap ni kan. Nang runa no maipapan iti ibagbagada a lifetime partner. Uncle, Ti panangasawa wenno pannakiasawa ket saan met amabalin apadasen nga umuna dagiti agpartner ti agden na kas agasawa. Ta inton makita da saan dagayam a makapagkinawatan ket agsina da. Ta sumapol da manan iti sa bali apadasen da akaden na. mabalin ko mga mentikas ta? Anya. Uncle, kasta ko mga min. Ay, talaga dyak kaya ti Nicolas. Nung arod agsina kayo, anyat pamayan nyo kadagiti pundaryo. Di nga yun, mi. Ay, awan pagpatinggan ti ririyo. Iso asumartang kan. Saan arumbang ti kayat mo amaramid? Saan ko nga ayunan? Ti kayat mo mapasamak, Carmen. Anya? Uray anyat ibagbagam si ka, Carmen. Saan ahusto ti pampanunutab? No kung nakasaan ahusto, saan? Sana mabalinti kas ngay bagbagam lakay. Opisyal ka iti barangay. Kaninong da ka pa'y? Saan mo't arumbang di pampanunutin ni Carmen ayaw namkit din? Uy, makao madan. Ay aganos ka. Aramidong ti amin tapno maornos da. Inkamang dangarod kan ornosam ida. Ni doming kumaray doing ka. Taiso ti chairman. Naman niya nga ti pamayan ka ni Carmen aya. Tapno isarding nan nga irikyar ti panagsinadakan kulas. Anya katangag paiso. Kunada adinan ay ayatin Nicolas. Kunamat Nicolas ngay ayatin na launay. Kat di nakayat ngagsinada. Nicolas ti kasaritam. Di nagarod may gawin. Anyat gungko na maaninong da. No di mo isuro ti taktika. No sa adan nga ipilit ni Carmen ti bagbagana pa nagsinada. Nay. Kasladam mo mga taktika. Sos, si Kapay, di ka man naging didambo lakay. Anya. Expert ka dita. Ano di ka expert, idi paila kumamuta nagsinata. Ambom ti taktika. Ambom ti manglamlam yung isurom. Way, isurom Nicolas. Ibagam ti taktikam, tapno isumatiramidan na, tapno maayayo ni Carmen. Kandinan apaan, ni bakit na, kaskanyak. Apo, tilanap na pananan. Anya taktika aya? Dabagan nakit din kat isot makaambaw. Nasiglat ka. Pagsiglatam amin san aya. Kat day tati isurom kan Nicolas nga anak mo iti kasar. Tapno maornos da iti bagbagida. Tapno maitulad da kadata san aya. Anya ngay, kumusta kayo nga agasawa? Kasaryumit. Iti panagkita mi kadayo ita. Ay, uncle, takas di nakmut sinardengan Nicolas. Sakit, kanay mo't nininong gusting nga umay di balay may. Aya, kat, anyamot nga iti aramidan ni kagawad gusting no umay ditoy. Awan mo't, pinasarsaritan na lang Nicolas, uncle. Kasta aya, kat, anya timbagbagana. Diyak amo ata pampanawak mo't nga minida. Tamasurunak inida mo. Di ba may bayag? Diyak man amo. Anya ti di mo amo. Kasla... di mabaybayag. Kasla saan kumutun na kahit ngagsina kami kinkulas, uncle. Nay, kasta ka day. Sa hindi kwan. Diyak mo't napuputan hindi. Nagsubli iti idami. Kasta. Mayat man tinapasamak. Nagpiknik da. Tay adda selebrasyon. Ado ti imay wano nakaimatang.
Wangaraw. Alakit, sapay kumatag na nayon dayta na panagkinaawatan dakulas kan Carmen. Una. Tapno isupay amay kataparikot ti barangay. Agam, saan amalapdan ti kaadadag iti kakasta parikot? Amok ah. Oh, ayun rumbang amom. Ken, saan amaliklikan iti agasawa ti kaadat di pagkinaawatan. Amom daytasan aya. Ngem adamod la kadakwada amang urnos. No maminsan san met dakkel unay ti puon ti apad ah. Unmay. No, makapungpung to ti maisa kadakwada. Kas kadatanya. Na. Kalmado ko mati maisa. Saan kita datay? Songbat a songbat. Tapno saan amarubruban ti puro ti ulo di maisa. Kas talaan. Saan aya? Nagpaiso dayta weng. Tay kunada nga rod. Ti uram. Sibsibam iti danum. Saan kidya gasolina? Naglaingan ni Gusting alakay ko. Ay, wang kaimbagan day tarimidyo. Ay, apo aya. Panawam laagan na agong ungay. Kasta ti may sa taktika. Saan aya? Wanin. Nyangay barok. Taktika ko nagtumad Waninong, gusto jay ibagbagayo ti makaanos, makauray. Wunmat. Kunaktumat kan kalakay. Kabaulam day ta. Si Kapay. Napagkapyam da kulas kan Carmen. San asyak no diket isudamot la mismo. Tinakapanuno titi pagimbaganda. Ay, kwa ninang. Podno ti ko na nininong kagawad. Unmat di Palagip laeng tibiyang tayo. Palagip kan pamagbaga. Tapno di agsina dagiti pinagtipkel ti Diyos. Gusto ka dita, Chairman. Kagawad. Madi, di agsinsina. Analpasan na nagtipkel. Rumbang gedeng at ada nga umiro ti panagtipkel liyaw. Wino inarakopyo ko nakmalangan. Ay, waninong. Podno ti imbagayo. Thank you, Ninong. Anyat makunayaw kakadwa. Ti parikot, dagiti agasawa akulas ken Carmen. Anyat makunama Chairman Dumeng. Tasi kamot ti Chairman. Kamaudyanan na. Nagkapyaman ang dagiti agasawa akanayo na problema. Wen. Nakandadwanen. Maudi kanunday jay aririda. Ken dandanida panagsina. Saanin maulit pa'y. Sa pala ko matakas tangagpaisaw kagawan. Adun ataktak. Isumay. Ninong kagawan. Chairman Dumeng. Nay. Apay manan, Carmen. Nagsina kami at talagang kan kulas. Last nan. Ewan, agsina kami. Awanday ta forever dita. Anya. Sinalbag kayo. Umasidig kayo matapagtimugang kailangan. Sige na atalakan. Awanan ti forever. Awanan ti. Dream again.